Kakav je vaš ukupan dojam u ovom tjednom autoviku? To je super, to vam je super bilo. Kad moramo ovo progutati. Pa, bilo je jako lijepo. Jako je fino što se mogu vidjeti razne vrste automobila, ovako u shopping centru, znači dok neobavezno kupujete da možete pogledati automobile. Kako se vas dojmi ovaj autovik? Odlično, evo sve što sam vidjela do sad, stvarno jako dobra organizacija, auti su super, cure su zgodne, šta još možete više za poželjeti. Sviđa mi se onaj tamo R8 dolje, taj mislim da je najjeftiniji primjerak tu. Iskreno, ovdje mi se jako svidjelo, tu sam došao kupiti auto, to je pogledati koji ću si auto uzeti, odlučio sam se za jedan Audi A1. Dobro večer, evo dobar tek kao prvo. Evo trebamo jednog seksi konobara da porazgovara sa mnom. Pa kako je tebi bilo na ovom autoviku ovih svih dana? Odlično. Odlično, nagledao se lijepi cura i dobri auta. Ja. Super, odličan je bio. Ovo je bilo sve od nas za večeras, ovog prekrasnog, velikog, bogatog autovika. Doviđenja.